Naga goko munyaka ni turabatara turehe kesha tuhingie bare no yothe utuku umwe. Etiguo turehe kesha tuhingie bare no yothe. Ene matukano matwetikirie. Tukoro na kesha haha. Tuine nginya gukie. Riu ni moyo uyu. No moyo. Etagwo atia? Uyu etagwo Pastor Gatama. Niwe pastor wa JCM guku Eldoret. Kamoira turehe savasi etu wega amwire akoragwo ha. Nigetha muigue mutikaugete ndi ndamuhe kanitha guku. Guku ni ndamuheire kanitha. Githe tiguo. Riu nigetha mundu uma na kiuria kia munyakari amuririe ha. Haya, salimia watu dakika moja. Murega ndo munyaka. Bwana asifiwe. Halo. Asante sana my bishop. Ni tondu wa gukinya guku ni twakena muno. Kanitha witu ni moe hari ori. We hari hetagwo Oro Street. Uikorokia guo tanahura kona ri. Heka nyumba getagwo Soko House. Between Darsa Center na nyumba ngi hau. Wakinya hau ni wakinya ni ukuona kibana gikiritwo kicoretwo our bishop na Pastor Gatama. Wakinya hau ni wakinya turie kabagara pamoja ni tondu halo raha na injiri tuseme raha na injiri ero cio muriganetie kuhonoka ti kuboeka mugoka Sunday tucamania kou na no turi hingura kanitha guku ni mwakena thank you amanu sawa kana ndi mwe kigonyi atuike pastor wanyu muthigona kigonyi wewe kuja usalimia watu wewe ndimo yoyo kana yaguthukia ni ahota guthukia ataki uguo muonaga ewira-ini tiguo akoragwo ahana ni mundu mwega wewe wiyarĩrĩrie kuri andu ametikire kwe hakuna Mungu kama kanisa. Bwana asifiwe. Neke muranyana ndi mucie ndingihonokithia andu muthuri oke muthenya ungi acoke ringi Kiengei agoka ringi na mzee Kiengei hathua ni hari kiwanja kinene muno hari ngioka tohinge kuma haria nginya haithe tiguo andu aguku amwaririe tuona mundu tukona mutu uriku nie ndi waguku ni atucemanitie Inoro andu a Inoro na Mombi ni wakwa mutigane na Mombi sawa. Mombi ndamutigire Nairobi guku ndi aria mutu agabagara Kiengei araugire no nginya oke guku na ni ndi waguku ndirauga nyumire niguo Ngai amurathime na mwike maundu mega na mundu wina kiheo gia kio giothe uyu ndareitherwo na iheo koguo mwikire mwiranda moigwa ni aracoka akamutabura oguo muhana. God bless you. God bless man Kiengei. Tupigie kigonyi makofi mazuri. Kwa hivyo tumeagree tulete compassionate kesha kigoco kia JCM munyaka nimugoka ture timu yothe nginya TV tugoce nginya gukie tucoke tutige twahanda kanitha kundu kuriku na mwanje kuona muhunjia mwega no kwi muhunjia moyo ni mwega no ni atindikagwo mwanje kuona Gatama itiguo na akwa kwina muhunjia guku arore one taru yothe ni acirika akwa tarora nginya akorinu na nona nie ithe akorinu tia JCM asa akorinu nema ithe mutiko muiganire mu JCM ithe mutiona ndereva wa kirori giki no mukorinu ni mukorinu uriku uwi wa JCM we ate ibu we ne ibu uwi ka ne ibu endaga ne moko kuroria ti mukorinu kuroria o mwagiti mukorinu o moke uguo goka nao kesha wonderful. Riu reke nyambe ndimuonie savasi cia raha niguo haya uyu ugire tagwo Nyambura itiguo tuanze na Nyambura si ndio? Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Hiyo ni ya kwanza mmesema ako sawa. Hii ni ya pili. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Atingwana na macho. Wewe ni kwa utawimu. Haya twende za nani? Emma. Haya twende za Emma. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa? Haya twende yake ya pili. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Haya nyinyi mkiangalia kata ya hao watu wawili nani anafaa kuwa namba moja? Haya kujeni hapa my sisters, kujeni hapa.
kati ya hawa wawili nani namba moja? Haya, wale wanasema ni Emma, mkono juu. Haya, wale wanasema ni huyu, mkono juu. Haya, wale wanasema wako drone, mkono juu. Bado yote inaenda kwa Emma. Kwa nini Emma anakuja namba moja? Wacha nisikie mtu mmoja aelezee. Nataka nisikie mtu mmoja akielezea. Wewe petea mtu wa pikipiki tusikie. Kwa nini za Emma zinakuja namba moja? Si yake ni round. Rĩu ũkĩheo cabaci ya overdongerea ndikĩmĩrĩa niĩ amĩrĩa ĩkoragwo ĩ nyũmũ yũmaga nĩ shape kana nĩ kũrugwo? Nĩ kũrugwo, no Emma wĩna mũndũ. We gĩkĩ nĩ mũndũ kĩrenda kuo mũno, no nyende andugagĩre nyũmba. Emma nĩ ũkwenda kũraraga nyũmba ĩmwe na nduthi? Asa akorwo Emma nĩ egwĩtĩkĩra kũraraga nyũmba ĩmwe na nduthi, no menya nĩ kũroka cia gũcanjwo. Ĩyo nĩ ya gũcanjwo? Ĩno ti ya gũcanjwo, nĩ ya maguta. Ti ya gũcanjwo, yaku nĩ ya kaburaita. Rũcinĩ nĩ ũrĩgucagia maguta ũgĩkĩraga harĩa igũrũ nginya ihũre. No ndĩmĩcame cabaci. Rĩu we ũrenda atĩa? Ndũtagathe mũcimamo, ũrenda mũtumia, ũrenda cabaci kana ũrenda nduthi? Ndĩrenda Emma na cabaci yake. Kale kutokile gogoi. Aya, nani mwingine tusikie anasema kwa nini za Emma zimekuwa nani mwingine? Enda pale, nasikia kuna jamaa na Emma uko na mafans majamaa. Kwa nini za Emma unafikiria ndiye amekuja namba moja? Acha tusikie. Hiyo chapo yake imetan poa. Imetan kala vizuri. Vile inafaa kutoka. Ndio. Kwa hivyo nini huyu amepunguza sana? Kamoto. Kamoto. Ndio hakujua kubalance. Lakini pia chapati yake ni mzuri. Si ndio? Lakini bado arudi kwao. Sasa. Ingetikia kama yani. Wewe urudi, hata sasa nitakupatia zawadi, si ndio? Juu hata wewe umekuja hapa juu nitakupatia zawadi, si ndio? Kwa hivyo mmesema nani namba moja? Emma ndiye namba moja. Haya, huyu naye amekuja namba mbili. Lakini si amejaribu. Haya, nipatie zawadi kwanza, tupatie huyu. Hata wewe hutaenda nyumbani, wewe umeenda mpaka na sahani. Si ndio? Wewe umeenda mpaka na sahani. Situmpigie makofi mazuri, amejaribu. Thank you so much. Sasa mshindi wetu ni Emma. Na Emma aikowe serious nĩ kwenda dithembe no inuke na ndũkanorio mũndũ athire ku hena ati unasema kama arakĩigua ati twakinya nĩ akuga akwende ndaraigua. Haya, tupatie Emma zawadi. Haya, nipatie Emma, nipatie zawadi za Emma, nipatie zawadi. Haya, Emma tunakupatia kikombe maridadi. Unaona ni moja yako gaido. Tunakupatia sahani maridadi. Tunakupatia unga wa kilo 2 wa Naga goko munyaka. Ni turabatara turehe kesha tuhingie bare no yothe utuku umwe. Etiguo. Turehe kesha tuhingie bare no yothe. Ene matukano matwetekerie. Tukoro na kesha haha. Toine nginya gukie. Riu ni moyo uyu. No moyo. Etagwo atia? Uyu etagwo Pastor Gatama, niwe pastor wa JCM guku Eldoret. Kamuira turehe cabaci etiwega amwire akoragwo ha. Nigetha muigue mutikauge ndi ndamuhe kanitha guku. Guku ni ndamuheire kanitha. Githe tiguo. Riu nigetha mundu uma na kiuria kia munyakari amuririe ha. Haya, salimia watu dakika moja. Murega ndo munyaka. Bwana asifiwe. Halo. Asante sana my bishop. Ni tondu wa gukinya guku ni twakena muno. Kanitha witu ni moyo hari ori. We hari hetagwo Oro Street. Uikorokia guo tanahura kona ri. He kanyumba getagwo Soko House.
between Darsa Center na nyumba ĩngĩ hau. Wakinya hau nĩ wakinya, nĩ ũkuona kĩbana gĩkĩrĩtwo kĩcoretwo our bishop na pastor Gatama. Wakinya hau nĩ wakinya, tũrĩe kabagara pamoja, nĩ tondũ halo raha na injiri, tuseme raha na injiri, raha na injiri. Ĩro cio mũriganĩtie, kũhonoka ti kũmboeka, kũhonoka ti kũmboeka. Mũgoka Sunday tucemanie kũu na no tũrĩhingũra kanitha gũkũ. Nĩ mwakena? Thengiũ. Amanu ape. Sawa. Kana ndĩ mwe Kĩgonyi atuĩke pastor wanyu. Mũthingo na Kĩgonyi. Wewe kuja usalimie watu wewe. Ndĩ mwe ũyũ. Kana egũthũkia. Nĩ ahota gũthũkia. Atake ũguo muonaga wĩra-inĩ tiguo akoragwo ahana, nĩ mũndũ mwega. Wewe wĩyarĩrĩrie kũrĩa andũ ametĩkĩre kwenda. Hakuna Mungu kama kanisa. Bwana asifiwe. Neke muranyana ndĩ mũciĩ ndingĩhonokithia andũ. Mũthuri oke mũthenya ũngĩ acoke rĩngĩ Kĩengei agoka rĩngĩ na mzee Kĩengei hathua nĩ harĩ kĩwanja kĩnene mũno harĩ ũngĩũka tũhinge kuma harĩa nginya haithe tiguo andũ a gũkũ amwarĩrie tuona mũndũ ũyũ tũkona mũtu ũrĩkũ. Niĩ ndĩ wa gũkũ nĩ atũcemanĩtie Inoro, andũ a Inoro na Mũmbi nĩ wakwa mũtigane na Mũmbi. Sawa, Mũmbi ndamũtigire Nairobi gũkũ ndĩrarĩa mũtu wa kabagara. Kĩengei araugire no nginya ũke gũkũ na niĩ ndĩ wa gũkũ ndĩrauga nyumĩre nĩguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũndũ wĩna kĩheo gĩa kĩo gĩothe ũyũ ndarĩ itherũ na iheo, koguo mwĩkĩre mwĩranda moigua nĩ aracoka akamũtabũra o ũguo mũhana. God bless you, God bless man Kĩengei. Tupigie Kĩgonyi makofi mazuri. Kwa hivyo tumeagree tulete compassionate kesha. Kĩgoco kĩa JCM Munyaka nĩ mũgoka tũrehe timu yothe nginya TV tũgoce nginya gũkĩe tũcoke tũtige twahanda kanitha kũndũ kũrĩkũ na mwanjie kuona mũhunjia mwega. Nĩ kwĩ mũhunjia mũĩ nĩ mwega no nĩ atindĩkagwo mwanjie kuona Gatama ĩtiguo na akorwo kwĩna mũhunjia gũkũ arore oneta rĩu yothe nĩ acirika akwa tarora nginya Akũrinũ na nona niĩ ithe Akũrinũ ti a JCM. Asa Akũrinũ nĩma ithe mũtikorwo mũiganĩire mwĩ JCM, ithe mũtiona ndereba wa kĩrori gĩkĩ no Mũkũrinũ. Nĩ Mũkũrinũ ũrĩkũ ũĩ wa JCM we atĩ ibu we nĩ ibu ũĩ kana nĩ ibu endaga nĩ kũrũria ti Mũkũrinũ, kũrũria wa Mwangi ti Mũkũrinũ. Moke ũguo ngoka nao kesha. Wonderful. Leo reke nyambe ndĩmuonie cabaci cia raha nĩguo. Haya, ũyũ ũgire tagwo Nyambura ĩtiguo. Tuanze na Nyambura, si ndio? Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Hiyo ni ya kwanza, mmesema ako sawa. Hii ni ya pili. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Atingwana na macho. Wewe ni kwa utawimu. Haya twende za nani? Emma. Haya twende za Emma. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa? Haya twende yake ya pili. Ako sawa hayuko sawa? Ako sawa hayuko sawa? Haya nyinyi mkiangalia kata ya hao watu wawili, nani anafaa kuwa namba moja? Haya kujeni hapa my sisters, kujeni hapa. Kati ya hawa wawili nani namba moja? Haya wale wanasema ni Emma, mkono juu. Haya wale wanasema ni huyu, mkono juu. Haya wale wanasema wako drone, mkono juu. Bado yote inaenda kwa Emma. Kwa nini Emma anakuja namba moja? Wacha nisikie mtu mmoja aelezee. Nataka nisikie mtu mmoja akielezea. Wewe petelea mtu wa pikipiki tusikie. Kwa nini za Emma zinakuja namba moja? Si yake ni round. Rĩu ũkĩheo cabaci ya ovo ndũngĩrĩa. Ndikĩmĩrĩa niĩ, ĩkoragwo ĩ nyũmũ. Yũmaga nĩ shape kana nĩ kũrugwo? Nĩ kũrugwo no Emma wĩna mũndũ. We
Giki ni mundu kirenda. Kuo muno no nyende andugagire nyumba. Ema ni kwenda kuraraga nyumba imwe na nduthi. Asa akorwo ema ni gwitikira kuraraga nyumba imwe na nduthi. No menya ni kuroga cia gucanjo. Iyo ni ya gucanjo. Eno ti ya gucanjo ni ya maguta. Ti ya gucanjo yaku ni akafuraita. Eh. Rocini ni uri gucagia maguta ugikiraga hare iguru. Nginya ihore. No ndemesame safasi. Riu we urenda atia? Ndutagathe musimamo, urenda mutumia, urenda safasi kana urenda nduthi? Ndĩrenda Emma na safasi yake. Kale kutukire gugui. Aya, nani mwingine tusikie anasema kwa nini za Emma zimekuwa Nani mwingine? Enda pale nasikia kuna jamaa. Na Emma uko na mafans majamaa. Kwa nini za Emma unafikiria ndiye amekuja namba 1? Acha tusikie. Hiyo chapo yake imeturn poa. Imeturn color vizuri. Vile inafaa kutoka. Ndio. Kwa hivyo nini huyu amepunguza sana? Kamoto. Kamoto. Ndio hakujua kubalance. Lakini pia chapati yake ni mzuri. Si ndio? Lakini bado arudi kwao. Atasa. Egetikie kama yani. Wewe urudi hata sasa nitakupatia zawadi, si ndio? Juu hata wewe umekuja hapa juu nitakupatia zawadi, si ndio? Kwa hivyo mmesema nani namba 1? Emma ndiye namba 1. Haya, huyu naye amekuja namba 2. Lakini si amejaribu. Haya, nipatie zawadi kwanza, tupatie huyu. Hata wewe hutaenda nyumbani. Wewe umeenda paka na sahani. Si ndio? Wewe umeenda paka na sahani. Situmpigie makofi mazuri, amejaribu. Thank you so much. Sasa mshindi wetu ni Emma. Na Emma aiko we serious ndio kwenda dithembe no inuke na ndukanorio mundu athire ku. Hena. Ati unasema kama arakeigua ate twakinya na akuga akwende ndaraigua. Haya, tupatie Emma zawadi. Haya, nipatie Emma, nipatie zawadi za Emma, nipatie zawadi. Haya, Emma tunakupatia kikombe maridadi. Unaona ni moja yako gaido. Tunakupatia sahani maridadi. Tunakupatia unga wa kilo 2 wa